Bakunzi ba Retropa Academy nk'uko mumaze kumenyera buri wa mbere no kuwa gatanu ko ari umwanya wa Sport Quiz, turabashimiye abakomeje kwitabira Sport Quiz. Mwabonye rero ko n'ubundi twageze muri Sport Quiz y'uyu munsi. Ubwo rero mbere y'uko nk'uko bisanzwe, mbere y'uko tujya muri quiz tukavuga ibibazo mugenda musubiza, ni ngombwa y'uko tubanza tukavuga ababa baratsinze quiz y'ubushize. Quiz y'ubushize rero ubundi mujye mwitegereza muri video description hose tuvuga ukuntu quiz y'ubugende n'ukuntu abantu bazahembwa. Tuba twavuze ko hazahembwa abantu babiri muri quiz nyine y'ubushize, ariko twavuze duti reka nanone tubashyigikire, niyo mpamvu twavuze tuti reka twongereho abandi babiri, ubundi tureba abantu baba bashubije vuba hakiri kare, kuko abagenda baza nyuma baba bafite umwanya munini wo kugenda banarebye abandi bashubije cyangwa se bakanakopera. Ni muri urwo rwego rero twaba twavuze babiri ariko twongeye abandi babiri. Niko management ya Retropa Academy yagize gute yabifashemo umwanzuro. Ubwo rero dore abantu bane batsinze quiz y'ubushize, harimo uwo bita Pacifique, hakaba uwo bita Munyaneza Ferdinand, hakaba uwitwa Christine Ingabire, hakaba nawe witwa Stella Ingabire. Ngaba rero abatsinze ni ukutwandikira kuri email yacu ariyo retropoweracademy@gmail.com, noneho mukatubwira uburyo ki amatike cyangwa se uburyo igihembo cyanyu kigize gute kibageraho. Ubwo ngubwo rero hari umuntu nanone bita Anastase Ibyimana, yatsinze, hari quiz yatsinze, ariko n'ubu ngubu ntabwo aratwandikira kuri email yacu ya Retropa Academy ngo abe yagezwaho icyo abe yagezwaho igihembo cye. Tubibutsa yuko nyuma y'ibyumweru bibiri ubwo ngubwo biba birangiye. Niyo mpamvu rero Anastase Ibyimana watwandikira kuri Retropa Academy, ubundi tukavugana ukatubwira uburyo ki wifuza byakugeraho. Ubwo rero nizere yuko abatsinze congratulations, kandi n'abandi amahirwe masa ku bibazo bigiye kubazwa uno munsi. Tubibutsa ko abatsinze ari Pacifique, Ferdinand, Christine Ingabire na Stella Ingabire. Quiz rero y'uyu munsi iteye ite? Quiz y'uyu munsi tuzahemba umuntu umwe. Tuzahemba umuntu umwe, ni ugusubiza ikibazo giteye gutya. Murabizi yuko hashize igihe kirekire twifuza gusubira muri Africa Nation Cup. U Rwanda ruherukamo mu mwaka w'2004. Dukomeje gushaka itike yo kuzajyayo, gusa bikunda kugumya kwanga, biracyakomeje kugenda bigorana, ariko turashaka itike yo kuzagera gute, yo kuzitabira igikombe cy'ibihugu bya Afurika. Muri 2004 rero icyo gikombe cyarabaye, kibera muri Tunisia. Muri 2004 icyo gihe twari dufite ikipe rwose itwika, ikomeye, yitwara neza, tugerayo ndetse nta nubwo twitwaye nabi, twagerageje kwitwara neza. Uyu munsi rero biracyari inzozi yuko nanone dusubirayo. Ikibazo rero cy'uyu munsi giteye gute? Dukorere urutonde rw'abakinnyi 11 bari bagize gute, bari muri iriya kipe y'umwaka wa 2004. Ikipe yari igize Amavubi kiragiye 2004. Dukorere urutonde rw'abakinnyi rwabo. Ikindi kandi utubwire umutoza wari ugize gute, umutoza wari watozaga iyo kipe. Uratuha urutonde rw'abakinnye iyo match, cyangwa se abakinnye match ya mbere Amavubi yakinnye, ari rwo rutonde muduhereza. Muduhe n'iki? Muduhe n'umutoza wari ugize gute, watozaga iyo kipe. Mu yandi magambo muri commentaire urumva ni 11, urutonde rw'abakinnyi 11 bakinnye iyo match, ndetse wenda uwa 12 nyine akaba ari iki, akaba ari umutoza wari uyoboye uwo mukino. Yewe wenda niyo waba wibuka umusimbura upfa kugira, wavuga ko wenda abari bari kuri fedo match y'uwo munsi 10 na bangahe, 10, turashaka 11, ariko ni 11 bakinnye uriya mukino. Niyo wenda haba ari abasimbuye,
duhereza urutonde 11 rw'Amavubi bakinnye umukino wabo muri 2004 wa mbere, ubwo bari Tunisia, hehe muri Tunisia. Ubwo rero nuko nkuko bimeze, tuzahemba umuntu umwe uzaba wagishubije neza. Ikindi kandi uko twabibabwiye ni ugusubiza vuba, ni ukuvuga ngo mu masaha 3 video igiye hanze nibyo bisubizo tugira gute, nibyo bisubizo tureba. Ibindi bije nyuma ntabwo tubireba nk'uko tubibabwira, birashoboka ko umuntu aba yagize gute, yagiye arebye abandi basubiza. Ikindi iyo tumaze gutangaza abatsinze ibisubizo cyangwa se batwandikira kuri email yacu ya Electropower Academy. Telefone ntimuyikoreshe, ahubwo mujye mwandika kuri email, mutwandike kuri email yacu ya Electropower academy@gmail.com. Andi mabwiriza yo kugira ngo witabire, birumvikana ugomba kuba urengeje imyaka 18, uri mukuru birumvikana. Nta bindi, si ngombwa ko warakoze subscribe kugira ngo ukore iyi quiz. Kuba ugeze kuri iyi video ukabona wishimiye ibikorwa, birahagije kuba wakora quiz. Gukora subscribe rwose ntabwo ari itegeko, si ngombwa, icyo ntabwo tukireba. Icy'ingenzi ni ukugira gute, ni ukukora quiz. Iyi ntego yacu ni ukugira ngo tuyungure ubumenyi, nicyo cyambere cy'ingenzi. Ariko nanone ushobora kuba uri umuntu ukunda football ubikurikirana, ariko ukabura uburyo wenda wajya gushyigikira nka ikipe yawe ugize gute ushaka. Ubwo rero amahirwe masa, ubwo mwandika ibisubizo byanyu muri commentaire. Kuwa gatanu nibwo nanone tuzatanga iyindi quiz, kandi tunatangaza abazabatsinze iyo quiz y'uyu munsi. Ubwo amahirwe masa kuri mwese.